راهنان یانا زخونه جبو خو برهف کرن بو یاریا خویا ایکی دیگل یانا کرق جخولا عراق یا تپاپه. جوانه لروجا سیشنبی دناوا یاریگه زخویا نیف دولتی دا بهت انجام دانو. یاریزان نیانا زخو جی دبیجن ایکم یاری جخوله دیاب زحمت بید. لهرچوا بید آرمان جامعه سی خالن یاریه نه. راستی یاریت بداية دائما تدخل إذا یاریت بداية بزحمة تدخل ديال أول مركز أول يانجد دياليت أخير يان فريق شو یاریت بداية بزحمة بس إن شاء الله آماده كاريت ما جالا يد باشن حتى نوكا فريق ما تشكي ما سنين وياري الملعب ما يعني هم أشي مجمع تعادل جرازينين إلا سي خاله یاری ما روز سیشن به دیگه یانا کرد وقتی بین یاریت ایکی همی خلا یاری بزحمة ما برهفيد ما باشن ما عندك مصابتين الياريزان كماسي ان شاء الله ومنا بالرجل ياريزان الميدي جاهزن باشن ان شاء الله عم بشن سنقطه ياري دست قبل بينن ببد بقال درك بود نتيجه بداد نتيجه باش وبشن سركفتني تو ممكن جمهور اشخاص راضي بكن ان شاء الله. سرپرشت تیم گلیان جکارگیری آیانه دیکت به صدما ندانا گریبست و موچین یاریزانانو دبیجید به ویشیوی انجام باش به دست ونائن. الحمد لله كي فريق فنيا جاهزه كياريزان الحمد لله ما تشكي ما سنين الفريق ده ما مشكله كي اداري راستي بيجم يعني مش بجنة سهله عبل بيري عم نزكا ميكانجي باريوان دنوان راتبتوان كانجينا بلكي عندك حميب علاقات انهفالن بلكي 10 روجا 20 روجا دخلت قرت هيفكي حميت هاتين كامبي عقدت خويا تصديق كرين سباكاسا كي تشباري خانه وقرتي تزاني الشيء یاریه که به ماشینی دو یاریا پشتینگی فريق مباشر دیتا خاره. یانازا خو جبو ورزینی خولا عراق یا تپاپه. هجمار کازور جیاریزانو دستکا رهینران ایناینه دناوا پیکاتی خوداو. تا که یانه جیانین بجدار دخولا عراق دا. کو کمپک رهینان دینای لولات ترکیه. ندانا موچه و گریبستن یاریزان یانازا خو لورزن رابوری جلای کارگیریا یانوه. بویا ترس لدف یاریزان و دستک راهنران دی ایسال جیدا. قطرسوان جیوه یکیه بیشیا که خولا عراق یا تپاپی دی ایسال دا دست ببکت و که سالن رابوری موچه وانو گریبستن وان گیرو ببن یان جی پی نه ندان. زیروانگولی با دینان الزاخو